Pozdrav! Danas ću vam objasniti kako da sačuvate WhatsApp poruke na starom telefonu i prebacite ih na novi. Također ćemo preći preko nekih osnovnih podešavanja privatnosti, notifikacija i medija. Da ne bi više trošili vrijeme, možemo da počnemo. Prvo, otvorite WhatsApp aplikaciju na starom telefonu, zatim imate gore desno u uglu 3 tačkice i klikom na njih spušta se meni na kom treba da izaberete opciju podešavanja, odnosno Settings. Sada vam se otvaraju kompletna podešavanja aplikacije. Izaberite opciju Chats, odnosno ćaskanja. Pri dnu se nalazi Chat Backup. Klikom na tu opciju otvaraju se podešavanja vezano za čuvanje poruka. Ovdje možete izabrati na koji nalog želite da se čuvaju poruke ako ih imate više. Možete izabrati da li da vam se automatski čuvaju poruke na dnevnom, nedeljnom ili mjesečnom nivou. Također možete u backup uključiti i slike i video. Klikom na zeleni link Backup poruke će se sačuvati. Sam backup može trajati nekoliko sekundi, ali i 10 minuta, u zavisnosti od toga koliko podataka ima. Ako čuvate slike i video, sigurno će potrajati duže. Pri vrhu će vam pisati kada je posljednji backup urađen ako je sve prošlo u redu. Zatim, prelazimo na novi telefon. Otvaramo aplikaciju i odmah na početku biramo jezik. Morat ćete prihvatiti neke uslove korištenja i dati aplikaciji sve potrebne dozvole. Unosite broj telefona koji koristite, ako je potrebno unesite i pozivni broj za Srbiju i svoj broj kada unosite ne pišete 0, već samo 63 ili 64. Proverite da li ste dobar broj upisali i potvrdite. Na starom telefonu će vam stići obaveštenje sa kodom koji trebate unijeti u novi telefon. U slučaju da vam stari telefon nije pri ruci, stići će vam SMS poruka sa tim kodom. Kada unesete kod, kreće verifikacija naloga i od ovog momenta vam stari telefon više nije potreban. Kliknite na nastavi i na sve potrebne dozvole. Bitno je da sve dozvolite jer u suprotnom aplikacija možda neće raditi kako treba. Dolazimo do dela gdje treba vratiti backupovane poruke. Kliknite na vrati ili restore. Sačekajte da se proces završi i kliknite na dalje. Aplikacija prepoznaje da ste to vi i vraća vaše ime i sliku. Klikom na dalje završavate ceo proces i primijetit ćete da su poruke koje su bile na starom telefonu sada i ovdje. Dalje prelazimo na neka osnovna podešavanja. Opet na 3 tačke, podešavanja i izaberite opciju nalog. Ovdje možete mijenjati lozinku, mail adresu, broj ili obrisati nalog. U podešavanjima privatnosti imate opciju gdje možete mijenjati da li da vas drugi korisnici vide kada ste na mreži, odnosno da li ste dostupni. Dalje su isto podešavanja samo vezana za vašu profilnu fotografiju, zatim za informacije i status. Interesantna opcija da li želite da ostali korisnici vide da li ste pročitali njihovu poruku. Imajte na umu da ako je isključite, ni vi nećete moći vidjeti kada je neko pročitao vašu poruku. Možete mijenjati pozadinu u konverzacijama, da li želite svetli ili tamni režim. U podešavanjima možete mijenjati ton poruke i poziva, također i vibraciju. Ukratko, to je to. Ako vam se sviđa video, lajkujte ga i pretplatite se na kanal. Također, ako budete imali nekih pitanja, pišite u komentarima. A ako vam slična pomoć bude trebala i oko Vibera, pogledajte video koji se nalazi sa strane. Aj, čao!